khathi ke lethi isizini yasebusika. Isizini yasebusika itanetindoddayo bazalwane. Noma kulethi isikhathi ngathi asiyithanda imililo sigcina sesibasa. Sigcina senjalo basiyamfonkoda. Ningakhathazeki bazalwane. It's just the season that we are going through. But what is lovely about it, it also reminds us that we are the sojourners. We are in this world, but we are not of this world. So we have our home, our body. Sometimes they indicate that someday they will decay. But before that, we still have to worship and to glorify God. Let us pray. Sithanda sayigamela uNkulunkulu yisene ndodana namayingcwele. Amen. uNkulunkulu babe mnikati wemandla, mnikati wenhlakanipho, mnikati wemagunya onke. Sithanda thatha lethuba Nkosi sitibongele namhlanje Nkosi kusihlwa. Kusigcina kwakho Nkosi usethwele Nkosi kusukela ekseni kuyo yona lemidimba Nkosi lebubako yasemhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wethu lonamandla onke wasethwalela wena uNkulunkulu wethu. Kungako nje Nkosi singeke sisuke kuwe, singeke sikungathi thene kukungathi ngoba usibambe ngesandla sakho lesicinile, isandla semusa, isandla lesinemandla. Babe sethwaleke namanje uNkulunkulu wethu lonamandla onke. Sisangena kule nkonzo babe wethu lonamandla onke. Siyakuthanda Nkosi ngoba kude wena Nkosi lokubukele phansi ministry yakho. Uthi ngesikhathi umkhwekati waPeter akhwele ngomkhuhlane wambamba ngesandla wamphakamisa waphila. Uthi uNkulunkulu wethu lonamandla umfadle bekana isifo semopho for 12 years. Wena uNkulunkulu ngekuthintwa noma ngekudecide kwakhe athinde ingubo yakho waphila. Uthi indodakazi yaJairus lebenelishumi leminyaka lemibili lebhiko kuthiwa ayisekho emhlabeni, wena wahamba uyivusa. uNkulunkulu, there is no situation too small for you or too big for you. Siyathandaza ke Nkosi, siyabakhumbula labanye Nkosi labanemikhuhlane babothulo lamandla onke, labanye isevere, labanye basetibhedlela, labanye basemakhaya, labanye Nkosi basezindaweni labangadadi nabo ukuthi bakuphi. Kodwa wena uNkulunkulu lo nayekelako bapheke Nkosi bantu bakho bonke. Sibusiso Nkosi sekwatana nawe ingakhukathi Nkosi. As we pray, heal our bodies, heal our spirit, heal our mind, and heal even our land. This Lord we pray in Jesus' mighty name. Amen. Asitihlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla, babe wethu losezulwini, siyathi thoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu. Sonile ngeqabanga, nangekhuluma, nangekwenta, nangekungakwendi lebekufanele sikwente. Ngenxa yendodana yakho uKristu iNkosi yethu, sithethelele konke lesikwencile. Usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele sithele tethu sigcine phile lokunenanini ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Sitawungena ke emahubeni lamiselwe lelanga lamuhla lekungemahubho 105. Sifunda khona kusukela kuverse 23 kuya evesini lekugcina, from verse 23 to the last verse. Israel wase uyefika eGibhithe, Jakobe wakhonta eveni lakaHamu. Simakadze wasandisa kakhulu sive sakhe, wasenda sandla saba nemandla kunetitha taso. Wayigucula inhlitiyo yabaseGibhithe kuze idonze bantu bakhe
babaphathe ngebuqili. Wathumela Mose inceku yakhe, wahamba na-Aroni labekhethwe nguSimakade. Benta tibonakaliso taSimakade emkhathini wabo netimangaliso eveni lakaHamu. Wathumela bumnyama, wenta live labamnyama, kepha bemelana nemavi akhe. Waguqula emanti abo abayingadi, wabhubhisa tinhlanti tabo. Live labo lanyakatela tikokotholo, taphethuka ngisho nasemakamelweni emakhosi. Wakhuluma kwavela emabulo etibawu kanye netimpungane eveni labo lonke. Wabapha sangqotho saba imvula yabo, wahwebha imibani eveni labo lonke. Wavitsita emivini nemakhiwa abo, washaya netihlahla eveni labo. Wakhuluma kwavela sikhonyane, kwavela inkasa lengeke ibaleke. Wadla yonke into lemilako eveni, waqeda isithelo semhlabathi ematsimini abo. Wabulala onke amatibulo abo eveni, lababetibone ngawo ukuthi sebakhulile. Wase uyabakhipha baka-Israyeli eGibhithe, bahamba sebanesiliva negolide, ude noma munye lowawa emndenini yabo. EmaGibhithe ajabula ekuphumeni kwabo, ngobe abesafile kubesaba. Wendlala lifu laba umpheme wekubambonya, wabentela umlilo wekubakhanyisela ebusuku. Baqela wabaphathi kwaqa, wabesuthisa ngesinkwa lesivela ezulwini. Wavula litwala wapopoma emanti, akeleta ehlane njengemfula. Ngobe wakhumbula kulivi lakhe lelingcwele lalikhuluma ku-Abrahama inceku yakhe. Wase ukhipha sive sakhe ngenjabulo, labakhethiwe bakhe bahamba ngekuthokoda. Wabapha emave ebetive, badla lifa leli tithukuthuku tebetive. Kuze baqaphele timiso takhe, baqine imithetho yakhe. Haleluya, tumisani Simakade. Akuthunyiswe uyise nendodana namalo engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni Elidala, sibhaliwe encwadini ya Exodus chapter 9, and we are beginning with verse 13 to 35. Verse 13 to 35. Simakade wakhuluma kuMose wathi, ubovuka ekuseni ngeluvivi, uye kuFaro ufike uthi kuye, Simakade lo nguNkulunkulu wemaHebheru, uthi, khulula abantu bami bahambe baye kungikhonda. Ngobe manje letishayo ngetawo tithumelela kule department takho nakubantu bakho, ngicede ngedlulele kuwe impala, khona ute ukwati ukuthi kude lofanana nami emhlabeni wonke jikelele. Kube sandla sami bengisiphakamisele etikwakho ngesifo lesingelapheki, ngabe seniphele nya. Kodwa nokho kuze kube manje ngisakuphephisile, khona ngite ukhombisa emandla ami, nekuthi libito lami lite uthunyiswa emhlabeni wonke. Nokhona nyalo seloku usati khukumeta ngetulu kwebantu bami, awukabavumeli ukuthi bakhululeke bahambe. Asulaleleke kusasa ngaso lesikhathi, ngitakwehlisa
sangqotho lesikhulu lesingazange sehle seloku iGibhithe yabakhona. Nyalo ke thumela uthi tonke tifuyo nako konke lokusethafeni kulandwe kude ukhoseliswa ngobe sangqotho sitakwehlela etikwabo bonke bantu netifuyo letisethafeni letingakakhoseliswa kufe konke. Letinye tiphathimandla taFaro tefikelwa kwesaba ngalamavi abesakhulunywe nguSimakadze taphuthuma tabutsa tigcili tato netifuyo tato. Kodwa letinye tato atizange tiwanake emavi aSimakadze, ngako tigcili tato netifuyo tato tatiyekelela ngaphandle tangete tatikhoselisa. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, phakamisela sandla sakho etulu, sangqotho zitakwehlela etikwalo lonke live laseGibhithe, etikwebantu nasetikwetimfuyo nasetikwetilimo tonke emasimini aseGibhithe. Excuse me. Mose waphakamisela induku yakhe etulu. Simakadze wathumela luthumo. Simakadze wathumela kuthuma nesangqotho nembane kwehlela emhlabeni. Simakadze wehlisela sangqotho eveni laseGibhithe. Kwehla sangqotho lesikhulu kwaphambana nemibane. Kwaba siwula lesikhulu lesasingazange sesibe khona seloku yabakhona iGibhithe. Sangqotho sehlela etikwalo lonke live laseGibhithe, savitsita konke lokwakungephandle, bantu netimfuyo. Savitsita tonke tilimo letatitsemasimini, saphundla tonke tihlahla. Sangqotho asizange sehle eveni laseGosheni, lapho kwakuhlala khona ema-Israyeli. Faro wathumela kuthi kubitwe boMose na-Aroni. Bafika wathi kubo, qha sengibonile ukuthi ngonile Simakadze akoni lutho, ngimi nesive sami labonile. Thandazani kuSimakadze, manje sesitsiniwe ngilokuthuma nalesangqotho, ngitanikhulula nihambe, akusafuneki nihlale lapha. Mose wakhuluma kuye wathi, ngitawuthi ngingaphuma la edolobheni bese ngiphakamisa tandla lokuthuma kutawukhawula nalesangqotho siphele, kuze wati ukuthi umhlaba ngewaSimakadze. Kodwa ngiyati ukuthi wena netiphathimandla takho nisengakamesaba Simakadze lo nkulunkulu. Iflekisi nebhali kwavitsiteka kwaphela nya. Phela ibhali yase ivuthiwe kanti iflekisi yayisashakada. Kodwa ekolo nesipelite akuvitsitekanga ngobe kuvuthwa kamuva. Mose wesuka kuFaro waphumela ngaphandle kwelidolobha, waphakamisa tandla takhe athandaza kuSimakadze. Kuthuma nesangqotho kwanqamuka, imvula yaphakamisa. Kodwa Faro wathi kube abone ukuthi imvula nesangqotho kanye nekuthuma sekukhawulile, waphindze wona yena netiphathimandla takhe benta tinhlitiyo tabo taba lukhuni. Ngako-ke inhlitiyo yaFaro yayilukhuni, wangabe asabakhulula bantu baka-Israyeli ukuthi bahambe
kwaya njengobe abevele ashito simakathe ngemlomo waMose. Siphela lapha sifundo sekuqala, sifundo zesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yaJohane umvangeli. Sitawuqala kufunda khona chapter 11 verse 1 siyokuma verse 27. Bekukhona indvodza lebeyigula, libito layo kunguLazaro, beyisebhetani lidolobha lekhabo Maria natsadzewabo Martha. Lo Maria bekungulona lowaqobisa tinyawo tenkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro labegula-ke bekungumnakabo. Bodzadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakuva loko wathi, lokugula akusiko kwekufa, kepha kungenxa yenkathimlo yaNkulunkulu, kuze indvodzana yaNkulunkulu ithunyiswe ngako. Jesu abe bathanda boMartha natsadzewabo kanye naLazaro. Ngako-ke wathi kube eve ukuthi uyagula, waqhubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona. Emva kwalokho wathi kubafundzi bakhe asibiyele eJudiya. Bafundzi bakhe bathi, Mfundisi, khona nyalo emaJuda abesandza kufuna kukuqoba ngematshe, kepha wena usafuna kubuyela khona nanyalo. Jesu wathi kubo, angithi lilanga liyaphuma libuye lishone, umuntu nakahamba emini akakhutshwa, ngoba ukhanyiselwa mlokukhanya kwalapha emhlabeni. Kepha nakahamba ebusuku uyakhutshwa ngoba kude kukhanya kuye. Emva kwekusho njalo Jesu waqhubeka wathi kubo, Lazaro sihlobo sethu sewufile, kodwa ngitakuya ngiyomvusa. Bafundzi bamphendula bathi, Nkosi, nangabe emva kusho njalo Jesu waqhubeka wathi kubo, Lazaro sihlobo sethu sewulele, sewulele, kodwa ngitakuya ngiyomvusa. Bafundzi bamphendula bathi, Nkosi, nangabe ulele utawusinza. Kepha Jesu abesho ukuthi Lazaro sewufile. Bona-ke bacabanga ukuthi ulele buthongo. Ngako Jesu wabatshela kahle kamhlophe wathi, Lazaro sewufile. Ngiyathokoza kwathi ukuthi bengingekho kuye, kuze nikholwe, kepha asambeni siye kuye. Tomasi labebitwa ngekuthi Liphahla wathi kulaba labanye bafundzi, nathi asihambe kanye naye kuze sitewufa kanye naye. Nakefika Jesu wakhanza ukuthi sekuphele emalanga lamane Lazaro anqwatshiwe. iBhethani beyiseduze neJerusalema, kungaba ngemakhilomitha lamathathu kusuka eJerusalema kuye eBhethani. EmaJuda lamanye abesetile kutawulilela boMartha naMaria ngalokufa kwemnakabo. Ngako Martha asevile ukuthi Jesu uyeda wahamba yomhlabela, kepha Maria wasala avukeme. Martha wakhuluma kuJesu wathi, Nkosi, kube mane bekukhona, ngabe umnakethu akafi. Kepha ngiyati ukuthi nanyalo uNkulunkulu
angakunika noma yini longayiqela kuye. Jesu wathi kuye, umnakeni utawuvuka aphile. Martha wathi kuye, ngiyathi ukuthi uyawuvuka aphile nase uvukwa nemhlawe kuphela. Jesu waphendula kuye, Jesu wathi kuye, mina ngikuvuka nekuphila, lokholwa kimi noma angafa uyawuphila. Lo phila akholwe kimi angeke afe naphakade. Uyakholwa lo. Excuse me. Waphendula wathi, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana yaNkulunkulu lebedawubuda emhlabeni. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela ukuthi sitobiyela kulesiqala esisithandaze ke bazalwane. Babelolungile, siyabonga egameni likaJesu. Sibonga ukuthi Nkosi lakho liphilile lingemandla. Konke uNkulunkulu wethu. Ngaphandle kwalo uNkulunkulu aside lesingakusho lesingakuphakamisa, ngoba uNkulunkulu wethu lonamandla onke. Konke sikubhekisa kuwe, wena losesihlalweni, unguJehova imikhosi, uyindvodza yempi. Babe siyabonga ukuthi ukukhuluma kwakho Nkosi kuyaguqula. Khuluma ke Nkosi namanje kulesikhathi. Babe uthi lonamandla onke, inhliziyo netinqondo diphendukele kuwe somandla, sikuthande thambe ngedimiso takho egameni elihle leNkosi yethu lenguKristu Jesu manje phakathi. Amen. Bengiqolisile ke bazalwane ecaleni ukuthi hawo sikusizini umuntu uhlakhuluma ngemakhala. Devakala ukuthi it's a very wonderful, it's a very good season. It's a very good season. Kungabonakala nje ngathi umuntu uyizimbi idle ithi sifanana nesondo lestabe siliphethe ngesondo sihlabe uyabongeka Nkosi ta 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 ta. Yabona ke, so sike masundu thina sithi siphinde sivuke bese kuyabonakala ukuthi hayi ke sikhonda inkosi leNkulunkulu. Kafishane nje ke bazalwane, sitawubuka la sibona sishayo sesikhombisa, the 7th block. Sishayo sesikhombisa sanqotho. Moses sikelana simbona uxwayisa Faro nephathimandla takhe ngalesi shayo sesanqotho lesidabo sesikhombisa. Uthi uNkulunkulu ke utawuthumela lesishayo sakhe enhlitweni. Lokho kwakuyoshaya inhlitiyo mbamba yale live. Utawukuva ukuthi leli ngeke ngasho ngathi lenye i-challenge lebekhona, excuse me, bekudilwa nabo uNkulunkuluwana nabakhondwako. uNkulunkulu was first dealing with those goddess or gods of Egypt. uNkulunkulu ke uxwayisa Faro lende amxwayise. Ufuna ukuthi uNkulunkulu uma ngabe kwenteka lokwentekako Faro athi kahle ukuthi uNkulunkulu lokho bekavele akwati ukuthi takwenteka, mina bekingadi nale tandozi tam betingadi ukuthi utakwenteka. Ngalama emagama uNkulunkulu nguye lobusa nalowengamele umhlaba wonke jikelele. Umhlaba wonke usesandleni saNkulunkulu. Our God is in control of the whole world. Ngabonakala kulesi isikhathi ingathi
so who in control, but iqiniso excuse me, kungabonakala kwangathi ukucontrol yetinto letendekako emhlabeni. Liqinisa lithi is God who is in control of all things. So ke lapha uNkulunkulu bekatshengisa lokho nje ukuthi nguye lohleli esteringini sato tonke tinto letendekako lapha eGibhithe. Kukubi njengoba kunjena kuze kulesikhathi sibona umusa noma sihawusa uNkulunkulu kwekuthi seloku usaphephisile Faro akakamshayi njengoba kumbe kube uNkulunkulu wamshaya ngabe asakhuluma ngaFaro yana uthi lapha evini lakhe kube wayidedela sifo lesingalapheki ngaba kasekho so ke akamshayi uNkulunkulu seloku uyamtshengisa ukuthi nguye lophethe yonke into emhlabeni. uNkulunkulu ke umtshengisa emandla akhe nekwekuthi uNkulunkulu ligama lakhe ufuna latiwe emhlabeni wonke. Uyabona ke lesibindi sewukuthi kumenyetelwe. Uyabona ukuthi obebetela kumuntu uthi asitawuta ngidawuta kusasa ngidolwa nawe noma ngiyokushaya usuke uthi lo muntu akathi lungiselele makubakhona la ngakwenda naye akakwende. So ke uNkulunkulu akazange waze wamfihlela Faro wamtshela emehlweni. Lokho Faro waqhubeka waba resistant wema wasima kwaba ngathi kukhona naye la ngakwenda. Kanti akathi ukuthi lokuresista kwakhe kwenta ikatimulo yaNkulunkulu igqabe kakhulu ibonakale kakhulu ngalesikhathi yena ingathi uyathi simba akafuni ukugijima njengoba uNkulunkulu afuna tinto tenteke. Uyabona ke Faro bekacabanga ukuthi there is something like accomplishako ngale resistance yakhe kodwa liqinisa lithi kude lebeka ku accomplisha Faro ngaloko kude instead into leyayenteka kwakwenteka tinto leti wrong and ibeka wrong yena Faro qala. Lana ke siyabona ukuthi lokuqinisa kwakhe noma lenkani yakhe Faro yenda ligama laNkulunkulu kwekuthi likhathi liseke kakhulu kunaqala. Kulesi isikhathi uma ngabe siqhubeka senda inkani uNkulunkulu akhuluma, it is for the glory of God. Hayi ukuthi uNkulunkulu usuke sekehlulekile kodwa lokho kuletha ludumo kuletha bukhosi kuNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu habhali licoce tonke tinkomo letilwane letiqiletenu leti semathafeni tibuye. Lana siyabona ukuthi uNkulunkulu ukhokha simemo noma i-invitation kwekuthi Faro ngayele tikhulu takhe akwendekeni. Ngalabanye amagama uNkulunkulu ubatshela ema-recommendations noma uyarecommenda before le tinto tenteke. This is, in other words, is called precautions. Precautions. Uma ngabe utohamba kumbe uye emaveni funa ucheck lo. So wena Faro kuthiwa hey isitawusuka lesitimbela ke nyalo Faro kukhona tinto lofuna uti-check nabantu bakho. Lana ke siyathola ukuthi kukhona labakuva bakwenta kukhona labangazange baze bakushaya emkhuba lokho lebese kukhulunywe ngoNkulunkulu. Yini isizathu salokho sisebaleni lapha ehlale live laseGibhithe siyafunza kwekuthi kwakuhle kwenteka tinto letifana leti atingakalindeleki nje kuhle kuba khona sangqotho lesine mandla sitangela udlambele mbane lotanela udlambele mandla kushaye lapha yana
soke lokhu bekhulunywa nguMoses bakuthatha ndawuthi yakhuluma nje bakudoubt in other words bangakuthatha so serious yaloke siyabona lesishayo lesi sesangqotho nembali lokuvela ezulwini uyasho ukuthi Christ abesikufunda masiyane kaNkulunkuluwana wakhona lapha eGibhithe lo lapha yana emafini lana into lekumangalisako lesangqotho nemvula nembali nekuduma into lenteka uyabona ke lakuzana le simo lesikhuluma ngaso sesangqotho ukuduma nembali nemvula yinto lela eleke ngathi yabesabisa kakhulu baseGibhithe kwaletha luvalo besaba ukuthi hey yini lela lesivako yini lenteka la baqabanga futhi baseGibhithe ukuthi hey ingathi uNkulunkulu sowukhulule lonke lulaka lwakhe ingqube evane yakhe wayihlisela emhlabeni ngekuphelela kwayo kanti cha usente nje lokuphela uNkulunkulu kwekuthi kwehle imvula lesangqotho nekuduma nembani bona baqabanga ukuthi lonke lulaka lwaNkulunkulu luphelelisiwe la so la kwakulento strange lemangalisako uyabona imixture lokazange seke uyibone lokusho ukuthi ngalesi isikhathi umangaliso emangalisweni ngumangaliso emangalisweni yini ngisho lokho ngisho ngoba lapha kwakunemlilo nemanti lesangqotho kwakumiglisha kwakusangqotho kuyimvula sekumlilo kwenteka konke lokho emhlabeni uyabona kunegama lesisetshenzisiwe lapha betwixt which is BETWIXT lokusho ukuthi you are not for this side you are not for this side asengibekise ngithi nangabe ekhaya kunenkulumo lekhulunywako you are not just between but awukhe side laba kwakho awukhe side laba kwakho lokusho ukuthi you have not taken any resolved mind ukuthi ubeka kuphi so uNkulunkulu wenta ke lokho lana sibona ukuthi indalo iyablalela iyente lokho lakushoko umdali wayo siyathola ukuthi sehlele sangqotho salishaya lonke laseGibhithe endike lana lesikubonako la kwakuthi shayo lesi sasiqondiswe kubo bonke bonkulunkuluwane labakhona baseGibhithe labasemkhathini labe bakhondwa phakathi kwabona bonkulunkulu laba kukhona lo nkulunkulu kwakuthiwa uNkulunkulu wesibhakabhaka bekapitwa ukuthiwa uNat anganoma ngipita kahle Nat is NUT kwakuthiwa nguNat uNkulunkulu akhombisa ukuthi Nat ungaphansi kwakhe bonke bonkulunkuluwana lebe babakhonta bababona uNkulunkulu weka watabasamplela ukuthi bangaphansi kwakhe uNkulunkulu simbona ke lapha kuphenduka lokungasilo qiniso false repentance kaFaro because this was a false repentance yabesana nokuthi inhlitiyo yakhe Faro iqine kakhulu kunakuqala uthi ke Faro mina ngonile uNkulunkulu akakona kodwa mina nabantu bami sente lokubi uyabona labagama langa evakala ngathi ngamagama laqotho emuntu loguqukako noma lophendukako ekintweni letimbi lakade kodwa la ke inguquko baba lase sikhuluma nge-true repentance ifuna ukuthi ithole yayo indlela noma itakele yayo indlela leya enhlitweni hayi engqondweni umuntu uphenduka enhlitweni yakhe ingqondo iguqulwe usho njalo uApostle Paul uthi ingqondo tenu athi guqulwe abese inhlitiyo umuntu uyakholwa ngayo base Roma
yakholwa ngenhliziyo yomuntu. Le ku chapter 12 ukhuluma ukuthi let your mind be transformed. So ke lana sibona Pharaoh wenta kwangathi uguqukile kanti unemanga udeqiniso. Lokwenteka ukuthi Pharaoh weva buhlungu weviswa ngema-consequences esono, kodwa lesono sona mbambamba akazange wadina naso, asizange samvisa buhlungu. Uyabona khona umuntu eve buhlungu ukuthi sengitholise umuntu umntwana noma sengikhulelwe, eve buhlungu kwaloko, angeva buhlungu ukuthi uyathi ngento esono sekulala. Noma umuntu eve buhlungu ukuthi uqoshiwe emsebenzini, angabukwe ukuthi wente esono lesibe kulombangela yalokuthi aqoshwa ukuqoshwa kwakhe emsebenzini. So ke lolu Exodus chapter 9 verse 27 la khona sibona khona the false repentance kaFaro. eBhayibhelini ke sina 8 la khona sibone ma confessions khona abantu bavuma. Kulo 8 kuna 4 ulo liqiniso kuna 4 lo nemanga, but uma bese sithi go deeper sithola ukuthi ungu5 lo wemanga, u3 lo weqiniso. Number 1 ngilona nje lesisikhathi sanda kumfunda nyalo wa Pharaoh wa chapter 9 verse 27 kulo Exodus uthi Pharaoh wathi ngonile mina uNkulunkulu ulungile, kodwa kwase kwentekani waqinisa inhliziyo yakhe, he hardened his heart. Number 2 sibona Balaam ingelosi yaNkulunkulu chapter kuNumbers Numero chapter 22 verse 34 sibona ingelosi yasimakathe ime phambi kwakhe iyamvimba, nasekayibona oba like kube bengathi ngabe njani ngani, he was double minded. Uthi ngonile ngemshale mbongolo, but he was double minded. Number 3 ngu-Achan. Achan waba ngathi uyaphenduka. Masifunda Joshua chapter 7 verse 20 ngesikhathi confront. Achan answered Joshua and said, indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. Lokhu kwakungesilo qiniso ngoba Achan kukhona lokunye lesiya qhubeka sifunde ngayo. Number 4 nguSawula. Emkhumbula Sawula ngesikhathi confrontwa lapha naye abangathi umuntu lophendukayo. Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. That is Samuel chapter 1 Samuel chapter 15 verse 24. Lelana ngithi ke yaka 5 ngila ya Judas kuMatthew chapter 27 verse 4 la khona kuthi Judas repentance of despair, ngoba waphenduka wathi bulala, asiko uphenduka kweqiniso lo, phenduka kubuyela kuJesu uthi nangu mina luqobo lwami. Leke sithi is this a sincere repentance? Ngilela le ku Job chapter 6 verse 20. That is a godly repentance. Then ibese bakhona ilenye repentance after a delay. Lela lentiwa nguDavid ngesikhathi confrontwa nguNathan umprofeti ngokubulala kwakhe Uriah, athathe akhulelise umuka Uriah Bathsheba. That's 2 Samuel chapter 12 verse 13. Kubese thi esithathu kuba naye ndodana yolahleko, the blessed confession of sin. Akuthi ngonile kuwe babe, ngonile nasemazulwini, akusafanelanga ukuthi ngibitwe njengengxenye yalomndeni. So that is true confession. Uthi ke most I know that you will not yet fear the Lord God. Most nakasho lamagama langa usho ngoba sekukhona la sekafundzile, sekukhona la saqala ukuhlola kukudisena
lapha kungafaro ukuthi hayi lona kube intentisi lomkhulu. Number 2, ukhuluma lokhu Moses because uNkulunkulu ukhulume lapha ya ku chapter 4 verse 22 to 23 ku Exodus ukuthi Israel yindodana yami, ulitubulo lami. Kwasawuthi Faro, uma ngabe ungafuni ukukhulula abantu bami, le ndodana yakho lelitubulo lakho ndayibulala. So ke wathi Moses ukuthi njengaloko asengavumi ukuthi abakhulule labantu bakaNkulunkulu, kusetha sishayo sokuthi kufe indodana yakhe lo Faro. Moses ke lana siyambona ukuthi akazange wamkholwa eFaro ukuthi utawuligcina livi lekalikhulumile, kodwa noma kunjalo waqhubeka Moses wamqelela kuNkulunkulu lokho lebekaqelile ukuthi sanqotho nekubanika nekuduma nakho konke kume, kuze kuthi Faro abebeke iexcuse ngaleli langa phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi kube kwamane. So uNkulunkulu usinike amathuba nami nawe lamhlabeni kwekuthi siphenduke, singabe ukuthi kube mane kufuna uphele ungevakali emlonyeni wethu. uNkulunkulu lamathuba labanengi lasinike wona, uma ngabe siphenduka uNkulunkulu ulungele usithethelela ngaso sonke isikhathi. Wona ke waqhubeka ngokuyiqinisa inhliziyo yakhe. Uyabona lokuqinisa inhliziyo yakhe aphambana naNkulunkulu kusono kuqinisa inhliziyo uphambane naNkulunkulu. Itolo ngishito ngathi tanusitake timthethe hayi kunemuntu owasimakazela wala kuthatha iadvice from his advisors. Ngathi kunebantu labangafuni ukuthatha teluleko kulabo lebheke ukuthi babeluleke. Lana ke siyabona ukuthi uma ngabe umuntu ehluleka kuphenduka, ehluleka ukuthi abuyisane naNkulunkulu, uNkulunkulu ngalesikhathi amentela konke kumbe umuntu laqelako, kodwa umuntu asuke akuignorishe lokho, kusho ukuthi lo muntu loyo ngalamanye amagama utimisele ngokuthi athole luswati lwaNkulunkulu, ayekele lo musa uNkulunkulu laqebe ngawo, aqhubeke lo muntu nesono sakhe asente kuze kufike isigaba la khona uNkulunkulu ehlisela khona sijeziso kulowo muntu loyo. So ke bazalwane ngiloko nje namhlanje nale ngithi angikusho kafishane kwekuthi let us repent, let us make up our minds, let us turn unto God, let us make God to be the first priority of our lives. Let us pray. Nkulunkulu nikathu emandla nenhlakanipho, siyabonga konke loso sendele kona, sibonga naleli lakho leliphilile naleli siqinisako. Kubeka uNkulunkulu wethu amandla onke kulento Nkosi ligijime nemizwa yethu, lisikhuthathe kakhulu Nkosi ekwenteni nasekuchubeni yakho insando empilweni yethu. Sithanda lomthandazo Nkosi, labanye Nkosi namhlanje babeka ihlobo tabo, labanye Nkosi banemisebenzi, labanye Nkosi kunethi inkonzo, kunenkosi lokwentekayo. Siyacela Nkosi ufinyelele kubo bonke, usiphilisele labagulako Nkosi, usithuthelele laba Nkosi labadinga nalabaqela induthu levela kwesomana. Sithanda lomthandazo zokholwa egameni elihle leNkosi yethu leNjesu Kristu manje laphathe. Amen. Sibonge kakhulu bangcwele. It's a wonderful day. It's a great day, and we are so happy to have such a moment with you, bantwana bakaNkulunkulu. Be blessed as you enter into this other part of